Hello everyone! Ngasidi Queen Victoria Market chatlusi aigisu errands currently sigise city center habidi Melbourne CBD Central Business District manungda adum lay. It covers around 7 hectares and it is the largest open air market in Southern Hemisphere. Ado sida lay se yam laygre souvenirs lay bayai chana thaknaba adigi clothes, leather goods, adagi ado mayam se utringaida aisu cha amlame ado sigi donut se am phawe ado sida la kandum cha usually ai athumba sun cha de but sida la adi sigi se dum cha ado sigi se am light and fluffy oye kaim ta weight yaw de ba magi donut se kamai to ni khangde ado marakta yamna mouth ta dum melt to ba am soft over jelly yawe strawberry and raspberry flavor gumbagi and the same hawe si charaga dum happy puk thalle adaidi charabani na kharam courses the hekharapa bookstore ma leire and then si la ibami mi am se tourists khatam na te ba local sing su yamna la e dum nungtigi aduga sida kano se sida thokpa me am se indigenous ki pot su yam yawe plus souvenir shop ta di sigumba me am se thokpa se almost triple hena tang maneba for example $30 ka piba poche sida na $10 pi doineba do sinungti gi hangdam na mi souvenir shop te dum laina bane ado yarga di Melbourne ga koila agadi sigi mapam se must visit place neba ado sta lay koala kangaroo ke kagi stuffed toys ado hujik si manung se chang se ada uri me am se leather belt kai kane pure leather ne adigi sida chatlaga tupi myam leire tupi myam se different material na sabane leather and the straw hats the sum chatlaga clothes kai kagi sigi section sigi aisles ne clothes kai kagi section neba the crafts ki zulai adigi sigi sina wood na saba kanone indigenous Australian gi boomerang haibado hunting daga thaina seasonaba aduga langkan da mawong ama taraga sigi sen langkan amu hanjalakpado adido ne ai budi throw ta ba haite tamasi dum haite emban ado moidiam haibane yam aerodynamic ko oibzani si langkan da hanjalakpado ai moigi kano moina tawbada ureba aduga sisina crocodile gi jerky adagi kangaroo gi jerky habidi si smoked meat ki type ta khar chewy orga thokpada aduga souvenirs se khar adventurous mi gi sulai weird souvenirs pamba sigisina kangaroo gi scrotum ni aduga sigisina kangaroo gi makhut ni hakazaga mani yanglen da hakazaga hotninga kan tawbado khas kaina adu sigis ma'am se source se ethically dum tawbane moigi kano tawe sigumba sina claw layer kangaroo gi sigumba se kano source tawna ba de meat kumba se source tawna ba tonga na moigi farm lay wild da layba hetaga akoina ga uba ma'am do heta zatlaga hatlu ya de ba yam na strong legal action tawani jail ga change adegi sigisina real fur ne possum kaina laibdo adegi kangaroo gi su adu sumaina to yam tang mane sigumba se yam thina warm oibzani mathakta na fur orga manungda na leather orga sina pure leather gi coats ni sizumoi Australians na dum sabane they say a different tupi laire ade t-shirts ke ka Australia da mi koi bkala kan yam laina bani sigumba se ado si $8 $10 high se sigi se souvenir shop ta di $30 ka pi bane ba ado sina different gemstones laye Australia da gemstones se kano zat yam phange ching adegi kano meam lay bani na cave ke ka meam lay na jet taina kai daina opal se am power se is the ado sigi meam se stone meam se sigi se
ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯃꯟꯂꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯕꯅꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜꯒꯤ ꯍꯣꯕꯤꯁꯀ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯥꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯪꯗꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦꯇ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯦꯜꯠꯀꯤ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯐꯩ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯖꯦꯝ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯩꯌꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯨꯠꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯤ ꯌꯣꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯟꯕꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯖꯥꯠ ꯖꯥꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦഗ്ꯁꯀꯁꯦ ꯔꯇꯟ ꯕꯦഗ്ꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ 1978ꯇꯒꯤ ꯍꯥꯡꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯤ ꯕꯔꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯤꯕꯦꯇꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯕꯣꯜꯁ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯡꯀꯦꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯦꯗꯔꯅ ꯁꯥꯕ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯉꯥꯡꯅꯒ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯕꯦഗ്ꯁꯤꯡꯅꯦ ꯀꯣꯏꯟ ꯕꯦഗ്ꯁ ꯄꯤꯀꯥꯆꯨ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯀꯦꯃꯣꯟ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯗ ꯁꯥꯕ ꯃꯦꯇꯥꯂꯤꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯗꯒ ꯊꯦꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯐꯨꯗ ꯀꯨꯏꯖꯤꯟꯁꯅꯦꯕ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯏꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯜ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯥꯏꯞꯁꯀꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯈꯜ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯊꯛꯐꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯜ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ 40 degreesꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯒꯔ ꯀꯦꯟ ꯖꯨꯁ ꯊꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯤꯠ ꯀꯩꯀꯥ ꯌꯣꯟꯐꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯒ ꯄꯣꯔꯛ ꯕꯤꯐ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣꯝꯗꯗꯤ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗ ꯈꯔ ꯁꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯣꯏꯁꯇꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯣꯕꯁꯇꯔꯁ ꯁꯦꯜꯃꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯤꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯉꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯦ ꯃꯈꯜ ꯇꯨꯅꯥ ꯁꯦꯜꯃꯟ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯁꯦꯜꯃꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯣꯕꯁꯇꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣꯕꯁꯇꯔꯁꯦ ꯕꯇꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯂꯦꯃꯟꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯏꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯁꯇꯔꯅꯦꯕ ꯑꯣꯏꯁꯇꯔꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯍꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁ꯭ꯂꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯦꯃꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯝꯖꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯌꯣꯔꯠ ꯃꯤꯠꯀꯨꯝꯕꯅꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯄꯣꯔꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥꯅꯦꯕ ꯌꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯥꯏꯞꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯗꯔ ꯃꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯆꯤꯁ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯊꯦꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯁꯣꯞꯁ ꯗꯦꯠ ꯑꯥꯔ ꯍꯤꯌꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯦꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯦꯕꯅꯤꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯠꯀꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯕꯅꯤꯁ ꯄꯤꯇꯥ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯧꯅꯕ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯀꯨꯛ ꯇꯧꯗꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦ ꯊꯣꯡꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯁ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁ
adagi local produce so yamna support tawang mahamni says fresh game, rabbit, venison, kangaroo, crocodile, imu ke kagi phange. Again moise wild dagi source tawba natte, regulated farms lay adudagi source tawbani. Crocodile se ai budi chadi ado achapa mina chicken ga yamane hai. Sigisina dried fruit adagi kano nuts adagi Lebanese pita bread in hai do sigise just bake katar loira adagi sigisina artisan cheese makhan mayam neba adagi huziki section do lala aga id vegetables khar lay dawlai maroi ka ado adoram da mula sisina litchi ka different fruits ni says the cost of living some high oil aduga pot su dum tangi Australia as island na tongana labina aduga pot pusan basu yamna regulation yamna lay aduna what oina dikara tangi saida but adum phange sige se big market ta ayam balay se kano magi vendor sing se kano ne ba Middle Eastern adagi Asian kambuyam yawe se corn, broccoli, asparagus ade sige sina kano ne sige se kaya ba kawgwe maming sina hangam kobi le kolamni have kawini mangoes nepa cabbage adagi green papaya dasekusa ginger chili lime hawaya sangbi khamen akhaba machado okra melandri seasonal rambutan fruit to pineapple, mushroom, sinanapa cabbage, kimchi gam chawadu sina brinjal na makalama, green mango mle sigisa chawam hawe tomorrow ka. Dasekusa pan adum loina phange ayambana says adagi sida natrazu Asian market atopa lay aduda akoy na chaning adudum phang sina melon ne rock melon carrot akhabi macha sige chikpam hawe picture sing se pungdon cherry avocado se am chani saida adudagi loisalak pada flower section khayeng se local flowers sing phajaba ina pamyam lay sigi says the eucalyptus leaves lay se eucalyptus se makhan ja lay aduga asigi flowers ina pamane pin cushion protea protea makhan namane protea gi zat phajaba lay sina banksia se u da su pale aduga makha da su ground da su pale mai managa se jagub color anyway ngasigi di swaida dum loisanaba tawrage mathang amok unarsi yingbibagi thank you see you next time bye